For financial projections, I request % of the expected amount. Umuthi ni twa approve budget ni delegate citũ budget ya mwaka wa 2024 na budget iyo iratwira ati ni tura anticipate ati ni tugakorwo na revenue ya bilioni 1 na milioni 350 na tucoke tuhuthire bilioni 1 na milioni 50 na kwoguo twirigereire ati ni tukona milioni 300 cie net income na kuria mbeca cio igoko ikiuma kindu 70% kana gicunje kia 70 harĩ 100 cia income yo igokorwo ikiuma kuri maroni maitu kana mbeca iria cionekaga twarikia kurihia maroni nacio kindu 16% iko cikiuma kuri mbeca iria turihagia members aitu riria mara